mimiti icalan? Di Warsitos 2000-an, 2010 mulai. Kunaon emang milih icalan somai henteu icalan nu sanes? Sanes mah teu tiasana icalan somai unggul. Di mana tempat amang icalan biasana? Karena enjing-enjing di kantin SMA PGRI 1. Terus dia keluar ke kaum keliling. Udah gitu aja. Saha nu biasa meser icalan amang? Anu biasa meser mah amun enjing-enjing di sekolah di dia. Berarti barangkali sekolah. Keluarna biasa umum. Nah, itu. Kumaha cara amang ngadamel somaina? Di enjing-enjing maksudnya bahan-bahannya gitu. Iya. Oh, bahannya terigu, aci, ikan. Udah itu aja bahan somanya. Kalau isi somanya ada engkol, kentang, varia, tahu banyak. Oh iya. Naon harapan amang ka payuna? Harapan icalan mah nya laku saterasna gitu lah. Pengen rezeki anu barokah kanggo keluarga itu aja. Hatur nuhun, Mang. Terus diwawancara.